اف نقشه كون البشمن دبينن تماشافان نهجا نقشه سوريا اف جهه زر يعني جي برتقاليه نظام جماچوا ديار دبا زرا جهن كو دبن كنترولا ريفا بريا خسرو هزن سوريا ديمقراطيك حسد دانا الفربنيرن جكوباني داس بيدك حتى ديريكي الفيدريجي بشكي مازن تيرازوري دبن داستي حسد دا جهن قالك استراتيجيك يعني امريكا دو بارگاهن خوين مزن للديرازوري فالاكر او بارگاه رادستي حسد هزن سوريا ديمقراطيك كرن كيف اكيد بيجا کانال فوکس نیوز کنیزی سروک امریکا دونالد ترامپ لگوری نو چیاوه کاناله امریکا هزین خوا جه هر دو بارگاهن لحقل العمر کونیکو کل دیر زورنا و دکشینا وان بارگاهن استراتژیک و گاز و پترول و دارنا ده دست حسده هر واحد بیجا حتی نها 500 سربازین امریکی جسوری درکتنه لعالیه کیدن شاندار امریکا جبوسوری توم باراک ج مديا راغوت هسده هف بيمانكي سركية أمريكا ده شر دجي داعش ده هسده رولك جلكي مزن ليستو دليزاجي ده بيجال السوري حيشت بارجهن أمريكي هنا وتاني بارجها كمزن السوري بمينة أروها توم باراك جوت شاندار أمريكا جبو السوري ده بيجا أمريكا وبشكرية هسده بردوام بك أفجيج بو كونغرس جلكي جرينجا ده بيجا تفليبونا هسده جبو ارتشا سوريجي بيوسته برپرسی اوفیسا رودابل واشنطن دیار کرداج واشنطن لگل منه دیار بخیراتی چه زانیاری نو ده درباره و بریارا امریکا دل جمتهنه بلد البخيندان باش إيرو أم بنتاغوني ون وزارتها برافانيا أمريكا سروين وشي هاتين بلاف كرن كو أمريكا هزي خود بكشان دي روجاواي كردستاني وباكوري روجالات سوريا يعني أو نوچه راستن أمريكا دستكريه بكم كرنا هزا خول روجاواي كردستاني بلا أو تشتك نونينا بيراماديت كو ماها نيساني 18 نيساني أم جارك دين چون پنتاگونش در رودای راگیان امریکا هزه خول 2000 سربازان کم دکا بو 1000 سربازان یعنی نها او دستکرنا با پروسیا کم کرنا وان سربازان او بریار بری نها هات بوداین نها او دست کن بکم کرنا و سرباز خوی روجاوای کردستان و باکور روجالاتی سوریا هبونه تانها نزدیکی چند صد سرباز نزدیکی 500 سرباز هاتین فکشاندن و مهن به رنگ امریکا هزن دیجی فکشنید هزن سربازی امریکا در دوره 1500 کم دبن بو 1000 سربازا اوش بریارا دونالد ترامپ سروک امریکا کو پشتی بری خو کرنه و روشه کل روجاوای سوریا و لا روجاوای کردستان باکر روجلات سوریا هيا امریکا دبیشت نه 1000 سرباز بسن بوما وریبل بله پشتی انگیش او برپس پنتاگون ایرو بوما پشتراس کرد کو کم کرناوین وان هزر امریکا یعنی او بریارک حتی رنگ اگر سباهی یا دوست به پدویکا هزی خود کمتر بکن آن هزی دیجی بشینن روجاوای کردستان و باکور روجلات سوریا او یکی دوان کم کرنا هزان روجاوای کردستان و باکور روجلات سوریا چه باندور سه آلیکاریا امریکا بو هزت سوریا دموکرات و آلیکاریا امریکا بو پشتوانی وان هزان کشور داعش دیکن او چه باندور نابن آلیکاریا امریکا بردوام دبید و ارچن آسمانی امریکا جبو پشتوانی هزت سوریا دموکرات و جبو شر دجه داعش و دجه تیروریجی اوشی بردوام دبن یعنی تان هاتشتگ وسانینه گوهارتنک وسانینه و تو حواله خوشی باس کرد کو نرده تایبت امریکا بو سوریا يعني پشتوانیا خو بو روجاوای کردستان بو هزت سوریا دموکرات دوپات کریا و هزت سوریا دموکرات به هزت هر گرینگ دبین ناوچه دا شر دجه داعش و نهاشی پشتوانیا هزت سوریا دموکرات دکند کودگل حکومت سوریا بجوید و بتوان ببن بشک سیستما برگریه حکومت نوی سوریا بستانها او دیارنینا که آلیت چاوا دبن شبراندش ایرو برپرسا پنتاگونش من راگود آلیکاریا دناورا پنتاگون وزارت درو امریکا جهانه کو بتوانن او آلیکاریا دناو وزارت درو امریکا دگل حکومت نوی سوریا او جوین دناورا روجاوای کردستان و حکومت نوی سوریا هي امریکا آلیکار بید کو بتوان تشتک بید یعنی هم کرد اتونومیا خو بپارزن و هم بکارن شر داعش بردوام ببن چونکه او پرس داعش پرس کتنه پرس کردانی نه پرس سوریانی نه پرس امریکا جنینه تنه او پرسک ناف دولتیه و امریکا پر
گرنگی داد وان پرسان و دخوازت سرهلا تماس بمینید هم دگل دمشق هم دگل هاوپەیمانە نێودەوڵەتی و دگل ڕۆژاوای کوردستانی شکە و کێشە بێن چارە سەرکردن بە کورتی وسایە هێزی ئەمریکا کێم بووینە ji 2000 سەربازان بۆ 1500 سەربازان و کەمتریش دەبن 1000 سەرباز بەس ئەو بریارێک نونیە بریارە پێشتر مانگە نیسان ئەو بریار هاتیە ڕاگەاندن ئەو تانەها تشتێ هەرێ نوێە دەفمەیە ئەم ئیرۆژێ وەزارەتە بەرفانیە ئەمریکا ji بۆ بینەر و بیسەری خۆ ڕۆژاوای کوردستانê û çar parçe Kurdistanê wergirtîn. Gelekî spas diyar ji bo van zaniyariyên te berpirsê ofîsa tora medyaya Rûdawê ji Washington.